Yebo, ingeniso wethu impela sibona lapha nakumsungulo ke weMartian Masho uyena uCCG Sinta Zinhle mangobe esezuma njengoba eseveze ke izindaba ke ezinhle nezithokozise ke abantu abaningi ke bekhona phana ke kwimashi kosuku la izolo ke eThekwini ke endaweni ke yase Pinetown kanti ke ingeniso wethu impela kuzinhle mangobe uveze ukuthi ke impela ke sokube khona ke izingxoxo ke noShekasi ukuthi ke impela ke bonke ke abantu ke bokufika ke bebeshayela ke isithuthu cha impela ke icontract ebebanikeze yona kuzomela ke inqanyulo ke maduze futhi ke ubese uthatha ke abantu bakhona lana ke eSouth Africa ubese ke ubathathe ke ubatrain ubanikeze wona ke umsebenzi kanti ke wengeneza uthi impela ke uzobanikeza isikhathi ke esithi kasiliyanisele phanisa ngenyanga ukuthi phela athathe bona ke labantu ke uShekasi kaze ubaqeqesha ukuthi ke bashayele ke zona ke izithuthu ke zakhona kanti ke wengeneza uthi impela abantu ke bakubonakala ke bekuthokozela kakhulu ke lokho bathi wow impela ke igcineni ke awusaze sadla usebonga kakhulu ke wemangobese ngokuthi ke impela kusifulele njalo nje amathuba ke womsebenzi nathi ke impela ke singathathi intweni kodwa ke sesizokwazi ukuthi ke manje nakasifa ke phela ke impuphu endlini kwazi abantwana ke bayakhala bafike ngaphandle basikhuluma kakhulu kuyona ke Mboso MTV akusinethulele yona ke le video kamangobese ke khuluma ke khona phana ke ePinetown. Abantu bangaphandle ibona abamazwe abo baqhamuka ithuthuthu vele sebeyakwazi ukuzigibela. Akuyona iphutha lethu vele. uChekasi ufuna abantu base-South Africa bagibele ithuthuthu thina sijwayele. uChekasi awufundisa abantu bakugibela. Ngibona ividiyo ku-TikTok khona bebona le video. Kukhona umuntu interview ebuza umuntu waChekasi ukuthi bahola malini. Washimela enkulu njengibonayo ukuthi kuyaphileka ngale. Usuka eBurundi uze la uhamba u2 or 3 days. South Africa njengamanje ihleli number 1 ezwe emhlabeni wonke jikelele permit. Ithina izwe elihamba phambili elinganayo umsebenzi ukudlula yonke amazwe emhlabeni wonke. Ukuthi uChekasi Burundi ozojayiva isithuthu lena engakufundisa abantu ukujayiva ikhathele ukudilivela uChekasi izandla engcolile ezimnyama.
bese abatrain abantu bakithi ngoba akwazi mina ukuthi abaqhubeke baphula umthetho. Namhlanje sobacela ukuthi labantu babo bangalaba phephe behamba.